turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye ari kuvuga hirya no hino ku isi. Reka tuyatangire kuri izi ngingo z'ingenzi. Perezida Paul Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'umutekano wo muri Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yanze kunamira Cirimwami. Leta y'u Rwanda iraba hafi imiryango y'ababuze ababo mu masasu yarashwe na FARDC. Ni mu gihe kandi abashoferi benshi bafashijwe na M23 guhungira mu Rwanda bashyikirijwe ibihugu byabo. Abakozi ba Loni n'abandi bose bahungiye mu Rwanda bakiriwe neza n'u Rwanda. Ni mu gihe abanyekongo bahungiye mu Rwanda bahishuye uko Wazalendo yabasahuriye imitungo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yasibye inama y'abakuru ba polisi mu karere iri kubera mu Rwanda. Ni mu gihe i Kinshasa abaturage bateye ambasade zirimo n'iy'u Rwanda. Uganda Airlines yahagaritse ingendo zijya i Kinshasa. Ni mu gihe umukuru w'ingabo za Uganda Felix Kulayigye yazamuwe mu ntera. Turanyarukira muri Isiraheli yatahuye ko mu mbohe 33 zari kurekurwa harimo 8 zapfuye. Turasoreza kuri iyi nkuru ivuga ko ibinyobwa bya Coca-Cola bigiye gusubizwa mu ruganda kubera ubwinshi bw'ikinyabutabire cya chlorine. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Bemeranya ko impande zihanganye zahagarika imirwano. Umukuru w'igihugu abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Rubio ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushakira umuzi w'ayo makimbirane rimwe na rizima. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga nabyo byasohoye itangazo rivuga ko ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuganye kuri telefone na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Rubio yagaragaje ko Amerika ihangayikishijwe n'imirwano iri mu burasirazuba bwa Kongo no kuba umujyi wa Goma warafashwe n'umutwe wa M23. Rubio yasabye ko imirwano ihagarara ako kanya kandi impande zihanganye zikareka kuvogera ubusugire bw'igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko impamvu atagarutse ngo afate umunota wo kwibuka abasirikare ba SADC na MONUSCO baguye mu mirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama y'akanama k'amahoro n'umutekano ari uko amazina yasomwe yabunamirwa havuzwemo n'irya General Major Peter Cirimwami wari guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ubutumwa yanditse ku rukuta rwa X asubiza ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatangaje ko ubutumwa bw'umunyamabanga wa Leta Therese Kayikwamba Wagner bwavugaga ko ubwo bari mu nama y'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku itariki 28 ku kwezi, Minisitiri Nduhungirehe ari we wenyine utarahagurutse ngo yunamire abo basirikare. Mu gusubiza kuri ubwo butumwa, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati unyihanganire madamu umunyamabanga wa Leta mugenzi wanjye, ariko ubutumwa bwawe burayobya nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri wananiwe gusobanura mu butumwa bwawe yuko mu rutonde rw'abasirikare Perezida w'akanama k'amahoro n'umutekano ka Afurika yunze ubumwe yasabye ko hafatwa umunota wo kunamira mu nama yo kuri iki gicamunsi izina rya General Major Peter Cirimwami wari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru naryo ryavuzwemo. Yongeyeho ati nubwo uwo musirikare mukuru wa FARDC yanyakiriye mu cyubahiro cy'abadiplomati Goma ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2024, sinshobora yaba uyu munsi cyangwa ejo guhaguruka ngo mfate umunota wo kumwunamira. Impamvu yabyo ni uko nk'uko nabyibukije mu nama yo ku gicamunsi, Peter Cirimwami yari ikiraro gihuza FARDC n'umutwe w'abasize bakoze jenoside wa FDLR ndetse ni nawe wahungabanyije ibikorwa bya FARDC mu kwezi kwa 9 2024 byatangijwe ku gitutu cy'amahanga byo gukuraho burundu umutwe wa FDLR. Leta y'u Rwanda iraba hafi imiryango y'ababuze ababo mu masasu yarashwe na FARDC.
umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yavuze ko leta y'u Rwanda iri gufasha mu bikorwa bijyanye no gushyingura abantu 9 bishwe n'amasasu yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu kuvuza abakomeretse. Yasobanuye ko bamwe muri abo bishwe n'ibyo bisasu bashyinguwe ku itariki 28 uku kwezi, bikaba biteganije ko abandi bashyingurwa uyu munsi ku itariki 29 uku kwezi kwa mbere. Guverinoma y'u Rwanda ngo niyo iri kubikora ndetse iravuza abakomeretse bari mu bitaro bitandukanye, yaba ibyo mu karere ka Rubavu, mu bitaro bya Musanze no mu bitaro by'i Kigali. Yakomeje avuga ko ku mupaka wa Rubavu muri iyi minsi hinjiye abantu benshi cyane bahunga intambara yo muri Kongo, harimo abinjira bafite amikoro bakajya gucumbika mu mahoteli mu Rwanda, abandi bakajya mu miryango n'inshuti zabo, ariko kandi n'abandi bafite amikoro make nabo u Rwanda rwabakiriye nk'impunzi zisanzwe, ubu bakaba bacumbikiwe muri site ya Rugerero. Aba nabo bahabwa iby'ibanze bakeneye kugira ngo bashobore kubaho, harimo ibiribwa, ibinyobwa, imiti, aho baba n'ibindi. Abashoferi bafashijwe na M23 guhungira mu Rwanda bashyikirijwe ibihugu byabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yashyikirije ambasade ya Tanzania, Uburundi na Kenya abashoferi 45 bakomoka muri ibyo bihugu bari barabuze uko bava mu mujyi wa Goma nyuma y'uko intambara iwubasanzemo batwaye ibiribwa by'ishami rya Loni ryita ku buzima. Abo bashoferi bafashijwe na M23 guhunga imirwano binjira mu Rwanda barimo 34 bakomoka muri Tanzania, Abarundi 9 n'Abanyakenya 3. Abakozi ba Loni bakiriwe neza mu Rwanda. Ku itariki 27 ku kwezi, u Rwanda rwatangiye kwakira abakozi b'amashami y'umuryango w'abibumbye baruhungiyemo nyuma y'uko imirwano itangiye gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma benshi bakoreragamo. Abambere mu bakozi ba Loni n'imiryango yabo bari kwakirwa ku mupaka, bakuzurizwa imyirondoro hasuzumwa niba koko ari abakozi ba Loni, nyuma bakurira imodoka zibageza kuri Kigali Pele Stadium. Icyiciro cya mbere cyiganjemo abantu 660 biganjemo abagore n'abana nicyo cyabanje kwakirwa kuri stade. Kugeza ubu u Rwanda rumaze kwakira abakozi b'umuryango w'abibumbye n'imiryango yabo barenga 1800. Benshi muri bo bacumbikiwe muri hoteli zitandukanye zo hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni mu Rwanda, Ozoni Ojielo, yashimye uko abakozi bakiriwe neza mu Rwanda, ibishimangirwa n'uko abakozi bose bo mu nzego nkuru z'igihugu bari kuri stade Pele Stadium kugira ngo iyi gahunda yo kubakira igende neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyitabira inama y'inteko rusange ya 26 y'umuryango uhuza abayobozi bakuru ba polisi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba iri kubera mu Rwanda kuva tariki 26 kugeza kuri 31 z'uku kwezi. Ni umuryango ugizwe n'ibihugu 14 byo muri Afurika y'Uburasirazuba urwanya ibyaha bishobora gukorerwa mu bihugu by'ibinyamuryango bikagira ingaruka ku bindi bihugu binyamuryango. Mu nama zose uwo muryango ukora muri buri gihugu kiba gihagarariwe kugira ngo imyanzuro ifatirwe hamwe, ariko igihugu kinyamuryango kitabonetse gishobora gutanga impamvu. Ubwo hatangizwaga igice cya mbere cy'iyo nama gihuza abahagarariye inzego z'ubugenzacyaha mu bihugu binyamuryango, hari gusa abanyamuryango 13 muri 14. Igihugu kitari gihagarariwe ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi amakuru avuga ko kitari cyatanze impamvu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyagaragaye muri iyi nama mu gihe umubano wayo n'u Rwanda ukomeje kuzamo agatotsi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi i Kinshasa, abaturage bateye ambasade zirimo n'iy'u Rwanda. Abatuye mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye ambasade z'ibihugu bitandukanye babishinja gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibikorwa by'urugomo byabaye nyuma y'aho abarwanyi ba M23 ku itariki 27 z'uku kwezi bafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ambasade zatewe zirimo iy'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uganda, Kenya n'Ubufaransa. Abaturage bagerageje gutwika inyubako zikoreramo bakoresheje amapine. Dukomereze muri Afurika y'Epfo, hemejwe ko abandi basirikare bayo 4 bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Iki gisirikare cyasobanuye ko 3 muri aba basirikare bishwe n'igisasu bw'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro ya M23 bari bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Undi musirikare wa Afurika y'Epfo wapfuye nk'uko igisirikare cyakomeje kubisobanura ni umwe mu baherutse gukomerekera ku rugamba rwabaye mu minsi 3 ishize. Afurika y'Epfo imaze gutakariza abasirikare 13 ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomereza amakuru yacu muri Uganda, aho Uganda Airlines yahagaritse ingendo zijya i Kinshasa. Sosiyete ya Uganda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Uganda Airlines yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi sosiyete itangaje ibi nyuma y'uko muri Kongo habereye ibikorwa byo kwibasira Uganda byaranzwe no gutwika ndetse no gusahura ambasade y'iki gihugu iherereye i Kinshasa. Abigaragambya bashinja iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro ya M23 uhanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo Uganda Airlines yashyize hanze ku itariki 28 ku kwezi yakomeje iti guhagarika ingendo byabaye ngombwa bijyanye n'akaduruvayo gakomeye kari kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'umurwa mukuru Kinshasa. Ingendo zihagaritswe kugeza ibintu bisubiye mu buryo. Tukiri muri Uganda, umuvugizi w'ingabo za Uganda Felix Kulaige yazamuwe mu ntera. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yazamuwe mu ntera Brigadier General Felix Kulaige usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cy'iki gihugu UPDF amuha ipeti rya Major General. Major General Kulaige ni umwe mu basirikare bakomeye bagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye by'ingabo za Uganda mu myaka irenga 20 ishize. Itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Kanodio Akiki rivuga ko uko kuzamurwa mu ntera kwashingiye ku buhanga uwazamuwe akorana imirimo ashinzwe cyane cyane ishingiye ku kuvugira UPDF. Dukomereza amakuru yacu muri Isiraheli yatahuye ko mu mbaye 33 zari kurekurwa harimo 8 zapfuye. Guverinoma ya Isiraheli yatangaje ko ku rutonde rw'imbaye zafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas zagombaga kurekurwa mu cyiciro cya mbere ruriho abantu 33 ariko 8 muri bo bapfuye mu gihe 25 gusa ari bo bazima. Umuvugizi wa guverinoma ya Isiraheli David Mensa ku itariki 27 ukwezi yabwiye itangazamakuru ko 8 mu mbaye zari kurekurwa na Hamas bapfuye. Amasezerano y'agahingi yo guhagarika intambara ihuza Isiraheli n'umutwe wa Hamas yatangiye kubahirizwa ku itariki 19 uku kwezi. Kuva yatangira kubahirizwa hamaze kurekurwa imbohe z'abanya-Isiraheli 7 mu gihe imfungwa z'abanya-Palestina zimaze kurekurwa ari 290. Biteganijwe ko icyiciro cya kabiri cyo kuganira ku buryo imbohe zose zafashwe na Hamas zarekurwa kizatangira ku itariki 4 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi ivuga ko ibinyobwa bya Coca-Cola bigiye gusubizwa ku ruganda kubera ubwinshi bw'ikinyabutabire cya chlorine. Ishami rya Coca-Cola i Burayi ryatangaje ko ryategetse ko ari ibinyobwa bya Coke, Sprite ndetse n'ibindi bigomba gusubizwa ku ruganda nyuma yo gusanga birimo ikigero kinini cy'ikinyabutabire cya chlorine gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.